Poštovani gledalci, dobrodošli u informativni program RTV Puls Brčko. Ja sam Jelenko, a pred vama su najnovije vijesti u 12 časova. Donosimo vam najvažnije informacije iz Brčkog, regije i svijeta. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine donijela odluku kojom se propisuje mjera neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa prodajne cijene peleta od drveta u trgovini na veliko i trgovini na malo na teritoriji Federacije BiH. Danas donesenom odlukom propisano je da najviša prodajna cijena peleta ne može prelaziti 480 konvertibilnih maraka plus PDV. U trgovini na veliko po toni u svim pakovanjima, a najviša prodajna cijena peleta u trgovini na malo po toni u svim pakovanjima ne može prelaziti 540 konvertibilnih maraka plus PDV. Airbus je saopštio da naručuje hitnu izmjenu softvera na značajnom broju svojih najprodavanijih aviona iz porodice A320. U potezu za koji su izvori iz industrije rekli da će izazvati poremećaj kod polovine globalne flote, odnosno 1000 aviona. Prema odvojenom biltenu upućenom aviokompanijama, a koji je vidio Reuters, izmjena se mora izvršiti prije sljedećeg rutinskog leta, što prijeti otkazivanjima ili kašnjenjima tokom jednog od najprometnijih putničkih vikenda u godini u Sjedinjenim Američkim Državama i šire. Airbus je u saopštenju rekao da je nedavni incident koji je uključivao avion iz porodice A320 otkrio da intenzivno solarno zračenje može oštetiti podatke koji su ključni za funkcionisanje kontrola leta. Mnogobrojne aviokompanije, uključujući EasyJet, British Airways, Air Lingus, Lufthansa, American Airlines, Delta i Wizz Air, pogođene su ovim softverskim problemom. Popravka uglavnom podrazumijeva vraćanje softvera na prethodnu verziju, ali mora biti izvedena prije nego što avion ponovo preveze putnike, prenio je sinoć Sky News. Za većinu pogođenih aviona ažuriranje traje 2 do 3 sata, dok će neki modeli zahtijevati novu opremu, što će produžiti vrijeme nedostupnosti. Srbija iščekuje odgovor State Departmenta i OFAC-a. A da li će biti produžena licenca za rad? Nisu. Ministarka Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da će u rafinerija ostati u fazi tople cirkulacije do utorka, a istovremeno Srbija povećava uvoz derivata. Iz Moskve dolaze vijesti da je moguća prodaja dijela imovine ruskih naftnih kompanija, koje su pod sankcijama mađarskim partnerima. 52. dan je otkako su na snazi američke sankcije naftnoj industriji Srbije, koja je većinski u ruskom vlasništvu. Insajderi koji će sindikalcima dojavljivati ko će u javnoj upravu u Republici Srpskoj zaposlio prije raspisanog konkursa, ideja koja bi trebalo da zaživi u narednom periodu. Potvrdio je to predsjednik Sindikata uprave Republike Srpske Boža Marić, te najavio da će ovaj sindikat sljedeće godine raditi na pokretanju ovog projekta, na način da idu ka tome da ukazuju gdje su sve u sistemu unaprijed ušli ljudi prije konkursa. Javna je tajna, ne godinama, nego decenijama, da se partijsko zapošljavanje duboko ukorijenilo u naše društvo. Slično i sa brojnim imenovanjima. Posljednji primjer koji je izazvao bijes javnosti jeste slučaj Nikoline Šljivić, koja se za 3 godine mandata kao narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske nijednom nije javila za diskusiju, ali je nagrađena time što je imenovana za vršioca dužnosti zamjenika direktora Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Bile su ovo vijesti u 12 časova. Hvala vam na pažnji. Slijedi vremenska prognoza za naredne dane. Novi informacije donosimo vam u 19 časova u centralnoj informativnoj emisiji. Budite uz RTV Puls Brčko.